baik tu Nelly bera tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Nisambul binaka. Se koe ungo na Vakaleleka ni noanda i tukutu koe na mbungi e dindai. E sa mai pandi te kita langa e na kabini kua na ika ruasanga bulu ke na ika ruasanga kondua ni kisi ni COVID-19 e na nonda vanua. Na tukutu koe pakarita ko Dr. James Fong na puni pola tunde i pakatawa e na ministry ni mbula ni ungo e pakatoka e me border quarantine case e keni malembale ni rotangabi nga e na ngauna e raukele maikina e na iroro ni wangabuka mai nandi. Pagandita ko Dr. Fong ni karusang abul ni kisi o ya natura nga mbaki tolu sang ka pitu kalubi ko nang kasi mbaki ono sang ka ono e me pagandita ki bua na mateungo e na singa e na noa e rosa atiko e na ngauno ko e na palimbulo melo toka na karusang abul ni kisi o ya endo na marama mbaki tolu sang ka ono kabakila e so ni bata kile ni mateungo kanga me pagandita ki na mataga ni kuwa o erto kede na tolu na kisi bobou, erto angole kede mai e na mata ni tu India, e na mata o sauti. O ira na boni ndona na rauka lima na pasindia, era na ngewandi kebitiko ni mataka. E pakarita na tambana ni mbula raramba, ni reto usama i dhingoma, e bitu sanga bula pasende, na iwiliwili ni leo ni vonua, era bola ya datale, se na recertification. Gwendo ni tubu-tubu, e la baka na tambana ni mbula raramba, mera tangabikina, o irere mga tagatiwa pakatani, na tubu-tubu ni bebu ke ungo. Levu na fomu e dhingomi, o ya e pango le mai, e na pia ni anu, ki na tholo ni vonua. E na maki mena ngai dhingomi, na po ni tolu samula pasiandi ni fomu, e na singa warombuka, na tini singa, kana songo talanga akina na kene dhingomi, na fomu ni recertification. Ia oir na memba e radhalata na singa ala taki, o na warombuka, e na soli talibeira e tolu na bula, e na kene walewe na fomu, ke senga, e sa nambokodi na non rakaunde, mai na tambana nimbula raramba. E so tapo toka e nanga unungo ni songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party e ndo na mbole membaleta na nondo yabu ne pa bulewa. E nanga una e bandi ngopo kina na tambani Registrar of Political Parties na yabu ni pa bulewa ni songo e pagandita kini andondonu me pa edhuri na mbose pa yambaki ni sodelpa ni sembera na ikatolu sangu ni singa ni bula saoti. Ia na maki menangi pa edhuri na mbose pa yambaki ongo e na bula ko November ka nama ki me bwedhuri ndua na mbose kadhibi e ne ka rua sa luga limni singa ni bulongo ngo e sa buna me ba ve donga pa lebu na ve kaerto bwedhoratiko e na ngo ni songo ke na ve ka bodi e na no to yabu ni babulewa e bareta o sanim ni bimbi ki ni songo merto i lobo pa binatale na tikinongo ka me wali na lenga e koto kinangito erna enrapa matua toka na ibagalis sima na timi ni rugby ni nandi nangito ni bakata-kata ni timi ni namosi ke nanronga ena madongo kana prestendi o mateia sinambau nangito ngo ena soliendo na ngauna binaka merna ndikebi kina na kila ke ni bagaruningito na dorbo e kao nambau nerto na sanga ena singa ningito mena taudo ko ni tuba ni ngonra ke na baka sama mai beir na dorbo timini nandi e na sota ke na timini sawa e na ke rua sang luga limani singa ni bulongo e na bugu ni sota ni skipa cup. Mai da bekir na Vakaleleka ni noanda tukutuku na kena ikuri e rauna na saman steseni na Radio Fiji 1 Kirambula FM ni Vakaling Vinaka. Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.